لسر شسته و دناو بازار و مارکت پارێزگەها دهوکێدا مەترسیا و خارنا ئەنێرجیان ژلای زاروک و سنێلەیان و بۆیە تشتێکی ئاسایی. زاروکên ku hêşta cesteyê wan di qonaxa geşebûnê daye û madeyên kêmyayên di nava evan enerjiyan da metirsî li ser saxlemiya wan zêdetir kiriye. Ez rojeyek yan duad vexwe. O gel birê xwe têne marketa. Osa. Ne bes ez saetê ku duyê şevê ve naxwim şiyar nabim. Saet 12 dixewim. Yani de her vakit. Yesver bir. Rojane از دوان سه وقتخوانه که بس ازشین وقتخون و من دیگه خواهیم خدا خود که میشه تیزه و از بیشم چنین تمام من 12 ساله ام همین را ام چنین مارکت بخوچین انرژی وقتخویم ام فعل بویم سایدا روز جاره که وقت خماجی خوازاته و نه سندی وقتی جاره که ما روز دهات خونیم سیاد خونیم اصلا که وقتخون خود تو وقت هر خرابه هر Di navê pêla berbelaviya ve xarna û zêyê da Yusufê temen 14 salî wek nimuneyeka cida û di nav hawtemenên xwe da diyar dibît. Berûva jî zorbeya zarokên dewroberên xwe Yusuf nebûye qurbaniyê wê çavlêkirina xirab. عرب خودم ویتامینی چنو بده گلک گلچیز که خراب کنه بدلی نباشه قوتشی اکجار بزرگ اما چنو بید سر 18 سالی داشتی چنو بید بس همانو که زارو که مشهد علم دید جگارا و تایگرا و چشتا همانو که فایده دکاندارش خر سر انرژی بار بگه چطور جینا شد همه افتشتی پیسه که اگه تشتک وی زاروکی هات Bi gotina nûjdarekê pisporê Zarokan, eva xarina ji ber hebûna rêjeka geleka bilind a kafayên û madeyên kêmyayî dibine egerê durustbûna çendîn arîşeyên saxlemiyên metirsîdar. عملية يعني فهمي ما يدي تيم شابت خو كبشوكة كشي بخوين نابت وقدغايا زاروك وسنة جمشي مجين شكو ما زاروك هنو السنة بن هجدة صالية هردوك وخانة هزة وخون خراب أبو وخانة هزة چري دا تسبيك بزانيم رجاكا زورا كافاين تدا ورجاكا زورا شكريات تدا وجالك مادة دي كو اف مادة تهمية ونبت هزة دا بو زاروكا اف ماده ها او ريجت ناف دا بونمنا کافینا شکره چکو گلا زورن یعنی کارتکنل زاروکات کن یک جه اگرین سرکین بلاوونا اوی دیار ده پشگاه ویتنا وی بابتی جلای سازین حکومت و لعنین چاودریا بازرگانی و جبرکو چاودریا کارش لسر دکان و مارکت آنینه چرین ماینه هاتینه درگرن کوریگیری لفروتنا اوان و خارنان بگیرن به تایبتی بزاروکان. سیدات حبیب نوچه تیوی دهوک